Assalamu alaikum, kıymetli mekendaşlarım. Keçe Kırgız diplomatları suyungani barınglar gördüңөр. Kyrgyzstan 142. Suyungani men düşündürüp koydum için suyunda. Kırgızistan birinci jolu Kopsuzluk Kengeşi'nin turukta emes müçösüne şaylandı. Bu Birleşken Ulutlar Uyumu'nda özgürlüğü malum Kopsuzluk Kengeşi var. Oşonda 5 turukta müçösü var. Bu Ulu Britanya, Amerika Koşma Ştatları, Rusya, Kıtay, jana Fransiya. 9 turukta emes müçöleri var. Alar 2 жылға шайланат, ар жылы жаңыланып турат. Мына эми 2027 жылдын январь айынан баштап Кыргызстан туруктуу эмес мүчөлүккө өтөт. Анан эмне сүйүндүк, эмне чечет бул орган десеңер, мен түшүндүрүп берейин. Birleşken Ulutlar Uyumu'nda 6 organ var. 5 yönün çeçimini kakmal sunuş katarında, rekomendasiya katarında kabul alsa bulat memleketler. Bir ok şu жалгыз ушул Коопсуздук Кеңешин organ çeçimini atkarma mildetti. Bul Birleşken Ulutlar Uyumu'nun ustavının 24. birincisi yazılgan. Büyük memleketler başı yettep durup. Anan kayra kaytalap koyun. Kırgızistan birinci jolu tarihinde şu Koopsuzluk Kengeşi'nin turukta emes müçölüğünü dayındaldı. Ben bu arada kaçan alıp görsek, bu bir akırk 10 yılda birinci oluşunday жаңылык oldu desem tura olur. 142 memleket doğuş berdi. Ulu tölök köp doğuş algandık. Emnege bu milletli organ, emnen çeçe alat. Ben aytып keteyин. Birinciden bu dünyölük masштабта, dünya boyunca koopsuzluktu, tınçlıkты сактоо boyunca en negizgi organ. En negizgi organ. Eğer de dünyölük koopsuzlukka, dünyölük tınçlıkka bir memleketlerin birice, bir neçe memleketler kooptu bolsa, anda Birleşken Ulutlar Uyumu'nun Koopsuzluk Kengeşi jыйын ötkөрөt. Eğer de 9 memleket turukta emes 9 müçö jana 5 turuktu müçö bari birden doğuş berip uş çeşimde koldasa al mildetli bulat başka ülkelerge. Kança ülkeler var o Birleşken Ulutlar Uyumu'nda barıga ol mildetli bulat. Bir ok 9 turukta emes memleket bari birde doğuş berip turuktu 5 memleketten biri doğuş berip oysa же kalыс болып туруп алса ал чечим өтпөйт. Кээ-кээде мында исключение бар. Ошондо туруктуу мүчөлөр эгерде каршы же калыс добуш берсе айтып коюшу мүмкүн. Мен добушум силер барыңар макул деп добуш берсеңер, добушуңар таасир этпейт, кабыл алды деп эсептейсиңер деп эскертип коюш керек. Ошентип туруктуу эмес мүчөлөр добуш беришсе, барды бирдей добуш беришсе, ал чечим кабыл алынат. Мисалы, тегил же бул мамлекетке аскерди жөнөтүү. Атайын билесиңер, Голубой каска деген өзүнүн аскери бар, ондон. Ал ошондо согуш болуп аткан жерлерге киргизет өзүнүн аскерлерин. Ал эки тараптуу бөлүп турат, же болсо элди коргойт. Эми мындан тышкары ал санкция жарыялашы мүмкүн. Коопсуздук Кеңеши санкция жарыяласа, бүт мамлекеттер баш ийет. Мисалы, тигил же мамлекет менен, же бул мамлекет менен соода кылбагыла деп коет. Болду. Бүт мамлекеттер баш ийиш керек. Же болбосо курал ал мамлекетке бербегилесе, эч ким ал мамлекетке куралды бербейт. Анан
tizmet tüzüşü mümkün. Balançı ülkenin yetekçilerine, siyasatçılarına, bolboso biznesmenlerine, manday çoğun manday biznesmenlerine, qo'mlik işmedilerge sanksiya jariyalashi mumkin. Qora tizimga kiradi. O'zini qora tizimga kirganda bilasizlar, Rusiyaga ko'rib o'tasizlar. Hech qayerga chiqa olmaydi. Bolboso chet өлкөдө анын акчалары бар болсо, бардык анын акчаларын тоңдуруп салат. Ала албайт, башка сөз менен айтканда. Тоңдурат чет өлкөдөн акчалары санкция алмайынча. Ушинтип Коопсуздук кеңешинин чечими ушундай таасир этет. Же болбосо согуш ачканы, мисалы bir memleket başı başka ülkenin genelsiz kılıp atsa, anda Koopsuzduk Kengeşi çeçim kabul alıp durup, al ülkeye soğuş açışı mümkün. Vayını mandat dep koyuyor, soğuş açığı mandat berip koyuyor. Uşunda Birleşik Milletler Uyumu'nun askerleri al ülkeye giriyor. Anda tarihte bolğan bilesiniz. Bu жерде суроо болушу мүмкүн. Эмчи Израиль токтото албай атат деп. Жана мен айткандай, туруктуу 5 мүчөнүн бири каршы болуп туруп алса, же калыс болуп туруп алса, ал чечим өтпөйт. Израилди дайыма Америка Кошмо Штаттары колдоп атат. Бирок мындай жалпы айтып кетсем, Кыргызстандын эл аралык аброю көтөрүлүп атат. Кыргызстан кайсы региондон шайланды, кимдин ордуна келди деген суроо туулушу мүмкүн. Мен карап көрсөм, Пакистандын мандаты бүтүп атыптыр. Пакистандын ордуна шайланды окшойт биздин мамлекет. Ай бир башка региондордон да жаңыланды. Кудай буйрса ушу 15 мүчөнүн бири болуп Кыргызстанда добуш бергенде анын добушу чечкиндүү болот. Дагы кандай вазифасы бар? Коопсуздук кеңеши эл аралык сотторду түзөт. Тигил же бул мамлекеттин башчыларынын кылмыштарын иликтөө үчүн, жоопкерчиликке тартуу үчүн. Ошондуктан Коопсуздук кеңеши мындай сөз менен айтсак, аскери трибунал түзсө болот. Мындайды көргөнбүз. Мисалы Югославия жана башка жетекчилери жоопкерчиликке тартылган. Ошондуктан мунун дагы бир чоң вазифасы ушундай эл аралык органдар түзүп, кылмыш жасагандарды жоопкерчиликке тартуу. Ошондуктан баарыңарды куттуктайм. Кудай буйрса 2 жыл Кыргызстан үчүн эл аралык саясатта эң жакшы жылдар болуп эсептелет. Менин жүрөгүм кереги жок сенден башканын, карегиме кошо сактадым.